n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku kibazo cy'abaturage bari gusenyerwa inzu hano mu mujyi wa Kigali, ahubwo abantu baturage bari kubasenyera bakabimura, nanone bakiga ku kibazo cy'abantu bari kubaka binyuranyije n'amategeko bakisanga baguye mw'ino maka yo gusenyerwa inzu. Tuza kugaruka nanone kuri guverinoma y'u Rwanda ibyemezo yashyize hanze kubera ko bateranye bose nk'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bafatira hanze cyangwa bafatira hamwe umwanzuro w'amategeko mashyashya bagiye gusohora, kandi iri tegeko bagiye gusohora nirizigire rigonga umunyarwanda n'umwe. Bivuze ngo rero biragusaba ngo ukurikirane ino video paka irangiye kugira ngo umenye amategeko guverinoma y'u Rwanda yasohoye. Ese itegeko igiye gusohora ku buryo ritazagongana n'umuturage ni irihe? Rero dufite irindi tangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Hano mu gihugu cy'u Rwanda hagiye kubera champiyona y'amagare, ndavuga isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi rw'ibihugu bitandukanye bizaba byateraniye hano mu mujyi wa Kigali. Bivuze ngo iyi ni Tour du Rwanda y'isi, bivuze ngo imihanda mu mujyi wa Kigali yose ikazaba ifunze, amashuri akazaba afunze. Bivuze ngo rero iyi Tour du Rwanda izaba ari umuriro. Nimba ari bwa mbere ugeze ko na muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Rero reka mbanze mbabwire incamake y'ibyo tugiye kubabwira mwakina ikiganiro paka kirangiye. Turagaruka ku itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateraniye kuri village Urugwiro biga ku bibazo by'abaturage kugira ngo bahabwe indangamuntu koranabuhanga. Twongeye tugaruka kuri indi tangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku kibazo cy'abaturage bakomeze gusenyerwa inzu mu mujyi wa Kigali, ndetse bamwe bakabimura abandi bakabatuza, bafite aho gutura bakagenda bagatura cyangwa bishyurwa bakabishyura. Bivuze ngo rero ibingibi turaza kubigarukaho mu makuru yacu. Tugiye kuvuga ku ngingo eshatu. Rero turagaruka ku itangazo ryihutirwa nanone ngo rireba abanyarwanda ubwo amasiganwa y'amagare azaba arimo abera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndavuga Tour du Rwanda, ndavuga Champions y'isi y'isiganwa ry'amagare. Championa izaba ari umuriro ubwo n'abanyeshuri bazaba batari gukora. Polisi iherutse gutangaza yuko abantu bose bakoresha ibinyabiziga, ndavuga ibinyabiziga biri mu bwoko bw'amakamyo, amafuso, amabeni, yuko izi modoka zitazaba ziri gukora, nibura zizajya zikora mu masaha ya nijoro. Bivuze ngo rero isiganwa ry'amagare, reka mbabwire ibihugu bizaba biri mwari no siganwa ry'amagare kugira ngo mbateguza. Harimo Malawi, Zimbabwe, Congo, Kenya, Ubushinwa, Buyapani. Ni ukuvuga ngo mbega hazaba harimo abantu benshi cyane mwari no siganwa ry'amagare. Bivuze ngo rero bikaba icyicaro cyabo bizaba biherereye hano mu mujyi wa Kigali kuri stade Amahoro. Rero reka twongere turambure za ngingo eshatu nababwiye. Munyarwandakazi, nimba ari bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko Kidasamura niwe muntu wenyine ushobora kubahereza amakuru agezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaba yagira imbogamizi amugiraho, yaba yagira ikintu cyose amukoraho ariko ayashyira hanze. Reka rero dukomereze ku itangazo rya guverinoma y'u Rwanda. Reka nanone tubanze duhere ku itangazo ry'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali uherutse gutangaza yuko abantu bubatse mu buryo butemewe n'amategeko hano mu mujyi wa Kigali inzu zisanga 285 zizasenwa, kandi zikazasenwa nta neguza. Ni mu gihe ba nyirazo bibasaba kuzisenyera bataraza kuzisenya. Bivuga yuko kugira ngo izi nzu bazubake haba harimo aba mu nzego z'ibanze bariye ruswa amafaranga y'abaturage kugira ngo izi nzu zizamuke. Umuturage araza kwaka icyangombwa cyo gusanura, akahita yubakiramo
kadesitara, undi yakwaka icyangombwa cya tuwarete ugasanga yashyizemo umuturirwa. Kandi ntibazi ko umujyi wa Kigali ufite icyogajuru satelite kigenzura isi cyangwa kigenzura ibiri kubera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bivuze ngo izi nzu bazibonye bifashishije icyogajuru satelite. Bivuze ngo igihugu cyacu cy'u Rwanda kimaze gutera imbere cyane, nta kintu gishobora kuba cyatwinjirira. Rero umujyi wa Kigali ukaba uri kubwira bano bantu nimba basenya inzu zabo hakiri kare, abazisenyewe barazisenyewe, abatarazisenyerwa baba bazisenya cyangwa bakaka ibyangombwa byihutirwa, kubera ko ni ibintu biteye imbogamizi. Bisobanuye ko ari no kunyereza amafaranga y'igihugu. Bivuze ngo rero buriya wubatse mu buryo butemewe n'amategeko, buriya ngo ni nkaho uba uri kurya amafaranga nyine. Bivuga yuko ni nka ruswa muri rusange, ni nko gusaba